mo akwa ba medin de afia amankwa tamaklo na wotwe mu chest pains ehun kommo na me doctor edubuaten e de maye mesro yenko endpoint ko branches no ba bia wonim bia ben wo no wo yare nko ade a ebowura endpoint a obehwe ene de ye ka ho asemi e kire se endpoint wotimi ye ho adwuma ti se no nko na ha ode a ye bewie no ne number de be ma wo na wo so afre no ne de nkomo dog ye ma wo akwaba ye na se em se courses na do so nti ye na so ye se to so aha ya break bra ye de ye level ne entene ma se aha yo nra enyam MC na wotwe nyina ye di nkomo afọ eboyaw ana chest pains ene ye kire se chest no se wo yaw bi wo ho a ma ye mfa na tra ebi se organs ye hia wo hunam duane bebre no ano ho ne firi wakoma e wo ho wo lungs wo ho wakarawa wo yamu no ma no bi project e ba ho gastrointestinal organs no bi project ba muscles wo ho nerves wo ho gallbladder pancreas and so many nyina no e project e ba ho enti e wo ya it could be say any of these organs in bi ho atoche wa hu no a etimi kofa wo ye ne kese etimi abeso ye ni pada se ni bo so obi wo ya say oh na wonyale yo na wo se ne bo obebo mebo bo anse ase nipa no why dey why nyame dia enti no mesrew ebia ne yade bi wo ho na bo yade no is just a symptom of yade bi a wo ho ene ye kire se causes no ye kire se bu ani fidi akoma yade de no ye kire se angina ye se eno no sa no wuntimi nya yina blood mo akoma ho ye kan heart attack se sa na obi a wuntini ni mo asisi enti no sa no akoma no is start from muja for very long time unless akoma is under attack yeka pericarditis you say eno no inflammation of the heart yeka myopathy yeka ho asem ene yakeka sa akoma yade ni nyina a say eno no obi wo a it is wadwen ye wo say firi akoma no kra no a akoma no so kra no ye wo different yade a etimba akoma no ho ene nti no so wonimu a eni kwasa wotena se kra ene yeka say bi wo so kwa ne firi wo lungs no e firi lungs no so a obehwem no na free na yade bi efe nse pneumonia na just infections ama obi wo ha abo nse na mframa agina ne na karabo nim eno sa no so obo nse se nipa no obo nse ne bo eye ne ya kese pa obu su kwa na free asthma na just eno sa no tubes no ya narrowed nti mframa struggle to pass through nti obi wo asthma no yawa mu go through no ano thing yes eno kware kese nipa no munam bosi wo home ensi so apart from say ne boye ne ya no bosi wo home ensi so sa nje no so kwa bi wo so ana efiri no obi wo kwa ye obi afa say viral bronchitis obi ana mwawa ena akoni bronchial tubes ni na ye inflamed eno so kwa ti masa nipa no ne boye ne ya obi so ho ana nye lungs no obi ana ne bo na ye ne ya ne fini yam gastrointestinal organs acid reflux udidi ana boba wo bosa eno so etima obo eye wo ya gastritis itima obo eye wo ya ulcers especially the peptic ulcer and gastric ulcer nyina eno so etimi ma yede ema obo eye wo ya obi okra no so a na bi afa say esophagitis ni inflammation aba na esophagus ni eno so etimi ba yade bi so ho ya fa say hiatal hernia your type of hernia no say ye wa kura so no yade fi say hernia ne say etwo da bi o ka no etwo a on the mina na was hernia de kofi hernia de mema peneche wo last bi na me so obi anya hernia na oba was go vida school no na menya so say o ko tete mfikire mema pen hernia che wo mo emma so hernia ti mechi wo mo ye wo type of hernia bebre femoral hernia inguinal hernia umbilical hernia hiatal hernia no wo de na ba obo it was a wo de nti ne pushi oh iti aduane ne honko no ba nyina nje pushi data yi no na bonse wo de ne se bonse obo na hyehyew enti hernia efe ne se hiatal hernia timi de ba ene obi wo so kwa ne fini heart muscles ne nerves no ene ma ne boye ne ya na no obi wo abonse na injury bi ne rib cage no kura obu a nya accident na rib cage no infection anase injury abam be ma aboa ye wo ya nerves ne wo ho no ebetima ma agro di be ma bi o edi agro a wetimi e pompi we ne we so a pompi we chest that's why be ma no be ma bi eche so chire ntumi a o pompi we no wa push we chest we so etimi kofa injury emre na so do wada wo ma say wo chest pain sia anase yade bi ha obi a de meka che won say endpoint homeopathic clinic and also ba emre ni so timi kan yade bi a but de kakra ya kan e kire say ye wonim de e wo yade ho a ye wo ho so solution ho
Endpoint Homeopathic Clinic. Frame number is so. Na yade bi ha obi a free consultation. Oba so kire onko ma ya nyi sika ansa na yade. Ya ne wadi nkomo wo yade ho. Number ni 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Nakopon chira. Yeah, that's it. Dr. Dubois na what say den kan me so friend no. Na de ka ho asemi ne yare bia no obeje so. Me di de afia amankwa tamaklo. Ochina nkwa ho den wo pa. Sa ka ye ho simanum ne awie. Yeah, that's it.